Hakabire ba ka district council. Ki Kyrtong ki bala Thep Kyrteng na ka Bynta ki Ilekshon sa district council kila mat phang ya ki mat bakongsan u Kyrtong shimet uba lambol manyang uban yakon na nongkrem constituency ula banjir halor kecingdon kam ban penkline ya ka 6 schedule ikong Daniela nonglait chong kaseng BJP na maulai constituency ila penpau ya kecing sngau kia halor kecingduna chong kilong kemi ban mi khmat hapo district council u Kyrtong kaseng BJP ba kensai bor lingdo na malki laim khra ula kentu ban wanra ika an ban persha ya kecing petseng kat ba uba fairlock di rengsai na nong thamai ru ula Thep Kyrteng yala di u Kyrtong kaseng kongres ba George C Sun na mau plang ding ye ula banjur ya kecing ang nuot chung u banyada ya ka hok long trai kendo Mikwa penyikran tak bersya kita kalau ban penklan ya ki riti ki duster Kiba mengikum ginong mikmat gila ya hagini ki bonteli ki senam dia ngasai hakat ni kasihan ti ailat no yang aku bilang kemi bangan rong malapet ya ka district council keduna hakilong kemi bikin long member hak district kanong rim ka baningkong ya kalong ban penek pensa ya ka jong kerpang jong ka ri pekerjaan pendio jongi ba kita ki kendo ki siap ki keriti dustur jongi but ka kongsan ya kalong ban dang penkup bor susho ya ki snong ki thau ya ki et ki hima ya ki dor barkur bat ki we